sesingene embusweni wakho. Uyabona mshengu lokuthi kutaba kancane lokupholishwa kwami uma sengida lana kule studio sethu seMaswati. Lokhu kahleke ngiloko ukuthi minister wethu lana ka sports naka youth naka culture babambisene na minister waka ICT and minister waka ICT ufuna tonke letintfo kube bede lotawuthi mhlawumbe tintfo takhe tingene online wanga benefit lutho. Siphinde futhi sichubeke phela solo sikhona lapha kaManzini lapha khona phela sithi asesibuka neArt Center ukuthi ivuleka kanjani. Sesivile ke labanye ukuthi bathini inyana sengilede naye phela chairperson we portfolio committee yayona ka Arts and Culture. Asikubingelele sivusele sikumkwele. No siyabonga kungaba sekutheni sibonga lelithuba ukuthi singaba kulomsebenzi omkhulu ongaka. Thina kokucala nje lesitakusho wena mshengu ukuthi sikhutha lwandle ngokuthi lomdze welive wasithuma so nase kwenteka kanjena nje awu sisibayethe wena phakathi asesikhulumise lenzaba yalenzawo lena ukuthi isho kuthini kohulumende isho kuthini even mshengu lena inzaba lengitawuthi live lonke lengwenyama kubuka lokuthi liya develop li developa nhlangothi tonke but nje uma sesibuka lokuthi sesinenzawo lenjengalena uyakhumbula phela mshengu lokuthi eMaswati bekayaphuma gcobe ama passport awufuna titudio bomakhelwane kodwa na kenyalo uhulumende wase wenda kubamelula siyathunywa ke awu nelitiko lonke la ka culture ka sports ukuthi ambani niyawubona ukuthi kungendekani ngumlando ke lesikuke namuhla lona ukuthi unveila leliphupho lelingaka leMaswati ikakhulu insha mshengu ngoba emathalenta ayagcwelela ngaphandle gcwele la ngaphandle lengujabulelako ke ngaloko ukuthi akukhethelwa ukuthi kurecord abani la uyabona na yonke uyarecorda la nawuthi akukhethelwa usekurecorda nabani la ngana ngazo singathi nami nje ngathi nto recorda ngikuva ukuthi hayi phela nazo uthi ufuna ilungiselele kufuna ilungiselele mshengu lana ungedi nje but lokhu kahle bakhona labangafike bakuside la ngoba sikulungise konke lokho ukuthi ungesuka nje usuke khona lento asibodokodweni nalana kumafutheni nje bekasabuta la nomhlonshwa samafutheni ukuthi awu lana shemene nisho ukuthi abutaziyo usho ukuthi nami lamafutheni bantu abami ikakhulu lensha ingeda lana itawuvete emakhono awu kwathiwa cha kufuna bede lana babahlole babaside emva kwaloko ke le product yabo itawukhonakala ukuthi kuphume kwe product le kahle nje mina bengivama ehlabela leshaweni ngishaya first part yami hlebe ngishaya art ngishaya in mafika la ngafike bangiposhe bathi cha wena ulunga unahlangothi nali icala lapho phela emshengo bawungabuka kahle hle incumbe ema artist aqala le mashaweni aqale nana kageza teacher icala lapho lenzaba ukuthi watholela amathalenta ngoba uthi usuka lapho ke bese kubafike bakupolisha la si breathe in wena ikhona talent alonalo yini sesive nje hey emshengu mina ngihlabele mina mane inkinga lekhona uhlabele hey ngihlabele mshengu kangangobe iprofession lenye lami lenginayo I'm a program director yeah MC yeah ungasho ukuthi lo MC but nje I'm a program director ngibamba imicimbi lemkhulu la veni imishado nako konke naso nginike imic hayi nyalo ngikhane ngibuya ngito recorda nyalo asengivise nje umuntu munye asengikuthathe mshengo asengikuthathe nje ngithi Ngosi sihla ngene guyo
indlu yakho yabona mos ya ngiyayiva sacala phansi yabo sithatha enyuka manje angifuni sifike la but no kukhona la bese khona bese uyenyuka phela vele unyuka kubonakala ukuthi uyayathi lento uyakhola nyuka ha akunyuka yemsheke anyuka naso sesi ngene embusweni wakho uyabona mshengu ukuthi kutaba kancane lokupholishwa kwami uma sengida lana kule studio sethu seMaswati so we are proud ngale studio sethu leso. Okay ke nangihamba nale nkulumo yakho usekimi uke waba ngi-MC yeah waba ngi-program director so silikhono nalo likhono lelo lonalo lenginalo was it before ube separliament? yes yeah wow were you living through it or I was living through it but ke besiphela thine namshengu besingabhadalisi kakhulu bese nje awusibonga bo petrol ukuthi sidile sathi akwendela lo mcimbi wakho sakubambela ngeke ukuthi nawubukako masontweni usithi abazalwane kunjani nako konke but bokhanza ukuthi khona la ngiyibamba khona vele sekungasasiko ukhanza sikise emaphathini nako konke konke lobu Royal Villas bonkhanza hayi kasemkhulu okay ke lokuthi ngubutele lokona ngifuna ngile question yethu funa yebhile yeah yes ukuthi kuhamba kanjani simephi silive naso structure sesikhona naso studio sesikhona ema artists atobe akhicita lana lapho phela imshengu njalo kusikhuluma nje nyalo imithetho lebukeleli tiko lama bills latawuvikela eMaswati kuma products awuvele ayangena eParliament usitshelile nje minister lokuthi masinyane uzwahlekisa wathi sekasegedeni lokusho ukuthi kufuna ngene officeini la speaker emva lokungena endlini maneke naye ke lenkinga lenye lenkulu esinayo lesikhathi sanamuhla kadzeni sikhule kunema cassette nje mina ngesikhathi sami ngilifolile le cassette sifaka iball pen isweba sowadla siligulisi yeah bese yaligoqoda kuna tape deck A na deck B yeah na record sikhulele isikhathi lethu kwahamba kwaba nema CDs kwaba nema flash yalo sekude cishe konkana konke lokho sekusebenza lo moya because it's online everything nyalo la kulo online singeMaswati asithole ngoba nje namhla bayakhuluma basinikuze ukuthi khona kuthola le mali online hamba uyovula iaccount endala sifana official sathi revenue yala kangwane likhono lethu siyoyifaka le ndala sifana so kulethi nginobho ke ukuthi kuphaseke ngaleli lenye iminister ka-ICT how are you working together because ngiyacabanga ukuthi umbukeli lapha ekhaya ufuna kwathi ukuthi kahle seyibambephi no emshengu lapho ngicabanga ukuthi nawukhumbula kahle uyakhumbula le workshop lesibenayo yaba se-Vogue team yes yeah yaba ne-impact lenkulu ngoba nala ma-artist afundziswa ngibona laba ngale South Africa lokho ukuthi kungaba kanjani lokhu kahleke ngiloko ukuthi minister wethu lana ka sports naka youth naka culture babambisene na minister waka ICT and minister waka ICT ufuna tonke letintfo kube bede lotawuthi mhlawumbe tintfo takhe tingene online wanga benefit lutho so ke lemitsetfo ke vele ngiyo lele tawusida lokuthi konke lokho nakungenako nje ngoba phela into taka online is being controlled ngeke nje ukuthi umusic wakho na ungathi uyabuka nje lana bonto ozombambo na uthi ufuna ku download ufuna ubhadale ufuna ubhadale so nanyalo ke utawuba kanjalo thina nje utawumangala music yethu utawudlala eBoAmerica la nabo makhoyana yabona is these are our products the world abanayo le product leyo kana ubukile nabefikile laba labamhlophe lana bayafika bashonelena bolana ngizana boMantenga Cultural Village bayofuna lo music lona labatawuthola so ke siyethemba lokho ukuthi by doing that tonke tintfo titawuba ngendlela yakona kutawukontroleka
na ungenako kule nangizana le platform ukhona lokho ukuthi kube khona la usubscribe khona bese ke kuyabukakala ke lokho ukuthi lamaswati ayivula njani lama accounts abo ba benefit kanjani nako konke nelitiko la ka commerce ke nalo because ngilelinye nalo lengitsinzekako kulo msebenzi lo but ke lapho ke Mshengu ungethuki ngoba mangigcina nje minister wami bahlala phansi naye minister wa commerce kwakhulunywa nje impela kwalungiswa nakhona lapho sethemba lokho ukuthi hayi tonke into etibukene bahlabelela ukuthi awuhamba kahle. Okay, siyabakhona nebekunene solo sikhona arts indaba ngagcisa isikhathi sakho ngomcimbi uyaqhubeka ngephandle nebekunene namhla phela sivula yona i-art center yethu lapha kaManzini le tawubuka ongama art center ukuthi nase banale talent bayilethe lapha kulo khona nje siqhubeke bakhona ku recorda kwenda konke lokho sikhuluma ukuthi sikhuluma nge-art industry sikhuluma ngematalenta ebantu ikakhulu umhlaba wonke jikelele nalapha kaNgwane kugcwele insha kakhulu asesikhulumise lenzaba yensha kuhulumende lensha yona kuleni ivula yini eniblisha kahle yinale nigwemako ngale center le njengoba ilana emkhatsini wale live. Mshengu indzaba yensha na ubukako sike senda luhlelo etikweni sibambisene naye kwaba ivision nje yakhe minister babambisene nabo bonke bo CEO ukuthi asesibuke ukuthi lensha yethu lamathalenta labanawo angatholakala kanjani so kusitile ke lokho kakhulu ngoba nyalo sohambe onke lama region awukhumbula kahle hle satama kubuka kwaba semabholenza awuthola emathalenta kwaba sekuhlabelenza awuthola emathalenta kugitseni iniyeni lonke lohlobo so nyalo ke sekutasibeka ke esithombeni lokho ukuthi lelukhono lesilitholile lena kulama region sesiyade ke lokho ukuthi asigcine ukuthola lelikhono sesiyabuya singidawuthini sikhulisa lelikhono ngekokuthi bete bato recorder naseba recordile lo music wabo utase uyahamba so ukhanza ukuthi awu umuntu so uyadla phela ngoba kwazi abantu bakulalela so uyamenywa wenda konke leno so uyathuma nje nawe sesibathi awu senguye lona watholakala lana naku ubukwa lensha ngoba vele lenzaba yalensha isilonza etikweni lakhe minister kakhulu ukuthi akavele lamathalenta naso ne studio ke awuphelele so nje kungaba kubonga nje Mshengu siyethemba lokho ukuthi asigcine ukutala sethi awuta sokhuthatha emaswati sibone lokho ukuthi emakhono abo nemathalenta abo aqhubeka kanjani solo asikhohlwa ukukhuthala bayethe lelo bayethe wena phakathi wena ngangezintaba siyabonga kakhulu ke signing off ngoyezakhele Mabuza aka G sesistapile futhi sibonane kulesinye sicepho sayo phela iarts indaba lapho khona sikhulumisa khona phela le art industry yethu ukuthi ingabe ikanjani lapha kaNgwane sikuphi sibhekephi kwendekalani what is happening around near your home or near your place or your town wherever you are kwanyalo sengambe nami uJaiva la ngephandle ngathi sekucalile asibaleke